Pročitajte ove rečenice ćirilicom. Ispravno je bilo: Georg igra video igre, Zoran je zdrav, Charlie čita priče, mi ćemo ići kući, seljak radi u polju i ovo je njegova njiva. Naredno slovo koje učimo je slovo C. Cigla. Stolica. Ulica. Gumica. Sunce. Ptica. I komarac. Naš prvi zadatak je da napišete ove rečenice ćirilicom. Cipele su crne, majica je crvena, srce kuca, lovac lovi lisicu, Ivica crta i otac je u bolnici. Crvenim slovima vidite kako je trebalo ispravno napisati ove rečenice. Naredno slovo koje učimo je slovo F. Filip radi u fabrici. Fabrika u Finskoj proizvodi filtere. Filipov otac ima farmu. Sestra je frizerka, a mama profesorica. Imenice fudbal, formula, flaster, feferon, fasada, fotografija, fakultet i fizika napišite ćirilicom. Ovako je trebalo ispravno napisati. Slovo koje je potpuno isto kao latinično X je slovo H. Pa imamo imenicu hotel, helikopter, hrčak, humor, hokej,
Pročitajte ove rečenice. Ispravno je: Hana je hrabra, hodnik je hladan, Helmut hoda i Hans hrče. Naše naredno slovo je slovo Ž. Piše: Željka živi sama, žito je žuto i Žana žuri. Potom imamo imenice žena. Žaba, žirafa, i imenicu garaža. Imenice jež, puž, žar, nož, žut, laž i žulj napišite ćirilicom kao naš zadatak broj 3. Ovako je trebalo ispravno napisati. Pretposljednje slovo koje učimo je slovo đ. Đorđe je đak. Događa se krađa. Džina je najmlađa. Pročitajte ove rečenice. Ispravno je napisati: Giovanni je vođa, John je najtvrđi, ovo je moj rođak i Slađa je došla. Posljednje slovo je slovo dž. Imamo imenicu džip, džez, džokej, u našem posljednjem zadatku broj 4 napišite ove 4 rečenice ćirilicom i obratite pažnju na pisanje slova dž i đ. Azbuka je dobila ime po prva 2 slova staroslovenskog pisma az i buki, a koristi se za označavanje ćiriličnog pisma. U azbuci svaki glas ima svoje slovo, a slova azbuke su A, B, V, G, D,
Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, M, N, Nj, O, P, R, S, T, Ć, U, F, H, C, Č, Đ, Š.